sumo jotono nini YouTube income besuk tau mali phanang ka hairok taigo ke ani to tabu sana thangake ani sana sakang tabu guma boron lila songni rok sungo ke lila songni besuk ke lila tabu jesuk hello bye ab song norong no hai lam sogo o video ni bisingti singtini mai saraka sawi man lainai sini comedy king lila ni monthly income rok besuk hinke norok abor no saimana bangui video no soya tui ke pai thak jora nai tongdi Fading ke sepila no saiman lainai comedy king lila ni monthly income rok besuk inu khung rok bahai ke solewi tongja abono bor sengkisa khursawi sawi man lainai kaisa interview samani tongo comedy king lila bageo mistri samrok khlai no khung rok salogui tongja mani pia tabo ke jefro music video te short film bo khlai phorni simi inke bo a music video te short film khlai je rang marmani bai no kono fan problem kri khlai no no khung rok kaham ke ne solewi tonglai jau hnei saka tabok je shooting khamen rang banyo abo to choli tongo kono ngsa problem kre jang shooting hapar hamani rang rong to asu bia leng yakho han kisim sa khaifano choli tongo ta short film khlai mani monthly income besuk rok man fading ke KSF channel ni owner takhok Lila Debborma aisa video ni bising ti samani tongo faidi bonok khnawi nailegana sungo ke lila songni besuk ke lila tabu jesuk video comedy asungno bini profit ani profit jese maso video 5টা 6টা রিমা হাকে বিনি বতেবো নাই যদি 5টা 6টা বিনি রেখা হাকে 12000 হতে 15000 নি বেশি মাস মানলি মাইকলাইতা ngata bo oro saka lila ni monthly income besukini sengjak mani kogna tui video jese kebang khlainai asuk no lila ni bu lap unai ba income manai hnei इनके बसाओ मानो वीडियो 4-5टा रok खलाई खा इनके monthly 12-15 हजार रok कलायो हिने लीला नि इनकम कौन खा लीला कैसा शॉर्ट फिल्म खलाई थानियो 3000 नावो इनके लीला 5टा रok मासे वो kokborok शॉर्ट फिल्म खलाई खा इनके 15 हजार रok लीला नि monthly income अंगै थांगो शॉर्ट फिल्म खलाई मानि जागावो इनके बाय स नरक लीला न साजागुई तंखान के लीला नि कमेडी रो न साजागुई तंखान के नरक कमेडी बिसिंगति सालाइदि तिनि नि भिडियो आसंगनो मालाय फिनाय बसकांनि भिडियो